Timhaka chapter 5 verse 12 kufika 16. Rito ra Xikwembu ri hlayeka hi ndlela leyi. Kambe swikombiso ni masingita leswo tala a swi endliwa exikarhi ka vanhu hi mavoko ya vaapostola. Kutani hinkwavo a va hlengeletana erikupakupeni ra Solomoni va ri mbilu yin'we. Exikarhi ka van'wana a ku nga ri na munhu la tiyisaka mbilu ya ku hlangana na vona, kambe tiko ri va dzunisa ngopfu. Kutani vunyingi bya lava pfumeleke eka hosi a byi ri karhi byi engeteleleka hi vavanuna ni vavasati. Vako va tisa lava vabyaka emitsendzeleni, va vekiwa etinhlakeni ni masangwini, leswaku loko Petro a hundza van'wana na vona va ta funengetiwa hi ndzhuti wa yena. Ni vanhu va miti leya matlhelo va ta eYerusalema, va tele va tisa vavabyi ni lava karhatiwaka hi mimoya leya thyaka. Kutani a va hanyisiwa hinkwavo. Let us pray. Xikwembu lexi hanyaka, rito ra n'wina ha ri khensa. Hosi ni ri karhi ni titsongahata leswaku ku nga vi ku dyondzisiwa miehleketo ya mina, kambe ni khongela leswaku rito ra n'wina ri ta hi pfuna. Hi kombela timbilu ta ku ri twisisa ni moya wa ku titsongahata ku ri landzela na ku tshemba leswaku n'wina Xikwembu mi ni ndlela ya ku tirha etimbilwini ta hina hi tindlela to hambanahambana, kambe hi lava ku titsongahata leswaku hosi mi hi pfuna. Ha Yesu Kreste, amen. Inkomu, so dyondzo ya mina eka siku ra namuntlha yi vulavula hi ta ntirho wa moya wu fikelela vanhu. Ntirho wa moya wu fikelela vanhu i nhlokomhaka. Ntirho wa moya lowu kwetsima wu fikelela vanhu. Ntirho wa moya lowu kwetsima wu fikelela vanhu, kumbe the Spirit's work reaches the people. The Spirit's work reaches the people. The work of the Holy Spirit now reaches the people. Hungunkulu eka dyondzo ya mina hileswaku ntirho wa masingita kumbe ntirho wa mahlori ya vaapostola a swi tiyisisa tidyondzo ta vona na evhangeli. Ntirho lowu a wu endliwa wa masingita eYerusalema, wu endliwa hi vaapostola, a wu ri karhi wu tiyisisa evhangeli, wu tiyisisa tidyondzo ta vona. The theme is that the apostles' ministry was testifying the message and the God's call for all. So the apostles' ministry testifies their message and God's call for all. Now, I want us to look at 3 points today. When we look at these 3 points, how did the Spirit's work reach the people? In these 4 verses, how did the Spirit's work reach the people? First, it was through miracles. Second, through unity. And third, through salvation. First, it was through miracles. Second, through unity. Third, through salvation. So, shana ntirho wa moya wu fikelele vanhu njhani, kumbe wu fikelele vanhu hi ndlela yihi? Ntirho wa moya lowu kwetsima a wu fikelela vanhu hi ndlela yihi? A ku sunguleni ta languta leswaku a wu fikelela vanhu hi mintirho ya masingita leyi a yi endliwa hi vaapostola. Xa vumbirhi hi ku hlangana kumbe vun'we bya vaapostola. Xa vunharhu hi ku ponisiwa. Ntirho wa vaapostola a wu fikelela vanhu hi tindlela leti tinharhu: hi masingita kumbe mahlori, hi ku hlangana ka vakreste kumbe vaapostola, na hi ku ponisiwa, those 3. So hi nga se sungula ni lava leswaku hi languta swin'wana. Hi dyondzile hi masingita a ku sunguleni. I think hi dyondzile hi ta loko muapostola Petro a ta horisa xilema eka Timhaka chapter 3. We've learned when the apostles actually were doing miracles before, and that was in Acts 3 when Peter healed a lame man. Hi dyondzile leswaku
u endlile masingita lama hi vito ra mani ra Yesu Kreste hi matimba ya mani ya Yesu Kreste a ku nga ri matimba ya yena. So sweswo swi endla leswaku va vuya va khomiwa va apostola hi mhaka ku a va dyondzisa ta ku pfuka ka Yesu Kreste eka chapter 4. Loko va khomiwile va heta vandla yini va tshunxiwa hi ku a ku nga ri na vumbhoni lebyi a byi kombisa leswaku va endle swo ka swi nga ri swona. As much as we've learned about Peter healing the lame man, we know also that that led to that group to be actually arrested for doing these miracles and also for teaching about the Lord Jesus Christ's resurrection. However, they were released because there was no evidence against them. And what did they do? Shana va endlile yini? Va yile va ya ka munhu loyi a nga ta va pfuna ku tlula vanhu hinkwavo ku nga Xikwembu. Va yile eka Xikwembu hi ku khongela. So we know that yes, they sought counsel and help from the only mighty person who could help them, that is God. They prayed. So these miracles, it's not the first time we're seeing the miracles. Ro sungula hi vona masingita. So loko mi hlaya eka Timhaka chapter 5 verse 12 ku fika 16, inkomiso. It's a summary. When we read today's passage, it's more like a summary of what has been happening. And now it's going to focus a little bit more outside of the church. So loko hi karhi hi vona nkomiso lowani wu ya ngopfu eka vanhu lava nga handle ka kereke. A ku sunguleni hi vone nkomiso eka chapter 2 wu ri endzeni ka kereke. We saw a little bit of a summary before. In chapter 2 it was within the church. So even this one it's also within the church, but also encountering people outside of the church. So as we look at it, it's going to be about reaching the Spirit, reaching the people through miracles, through Christians' unity, and also through salvation. So before I get to the first point, ninga sezi eka point ya mina yo sungula ni lava ku mi tsundzuxa leswaku loko Yesu Kreste a ri emisaveni na yena u endlile masingita hi swona. Yesu Kreste loko a ri emisaveni u endlile masingita. U endle masingita la yo tala lamo hlamarisa swinene. Jesus also performed miracles during his time on earth, and he did these miracles, and people, or some people, were amazed. Vanhu ava hlamarisiwa swinene. Van'wani va hlamala ku leswi a dyondzisaku hi ndlela leyi I byi kuma ku hi vuhosi, especially the religious people. When Jesus Christ was still on earth, he was teaching with authority, and he performed miracles that people were amazed, asking, where is he getting this authority, and with which power is he doing these miracles? In Mark chapter 1, verse 22 and 27. And even the disciples, when he was doing these miracles, they were even terrified. Van'wani va vadyondzisiwa kumbe va apostola ava chava va twa va khomiwa hi ku chava loko kulukumba ku munhu loyiwani u endla swilo swo ka swi nga tolovelekangi. Loko hi toloverile leswaku tihlampfi timbirhi ti ta nyika kumbe ti ta xurhisa vanhu vambirhi, yena u teke tihlampfi timbirhi ti xurhisa vanhu vangani? 5,000 kumbe more than 5,000. So a ku ri masingita lama a ma chavisa ma hlamarisa vanhu. So if we're used to the fact that, well, 2 fish may feed 2 people, the Lord performed miracles in such cases that it fed multitudes. And that was terrifying to people because they thought, where is this person getting all of this? So some of the crowd actually wanted him to go away when he was doing these miracles. Van'wani vanhu lava a va ri karhi va vona masingita lawa a va nga ha swi lavi leswaku Yesu Kreste a endla masingita lawa. A va lava ku a famba a suka eka ndhawu leyiwani, because a ku ri masingita lama a ma ri makulukumba. Ni hlengeta loko a ta hanyisa munhu wa demona eka Mark chapter 5. Mark chapter 5, mademona lama ma yisiwa etinguluveni. Se vanhu lava va ku hey, nga business ra hina ri ta hela la, munhu lowani a fambi ku se I ta hi tekela business.
So Micah chapter 5, verse 17 and 18 talks about some of the crowd even wanted him to go away when he was performing these miracles, thinking, we don't want this kind of miracles. They are inconveniencing our business. So think through those miracles today, because we are going to see a sort of a conflicting reactions. However, it is a good reminder. So let us look at Acts 5 verse 12, our first point. How did the Spirit reach the people? Shana ntirho wa moya lowo kwetsima wu fikelele njhani vanhu? Verse number 12. Wu fikelele vanhu hi ndlela ya masingita. The apostles performed many miracles. Verse 12 yi ku swikombiso ni masingita leswo tala a swi endliwa exikarhi ka vanhu. So vaapostola, as much as a va ri karhi va dyondzisa rito ra Xikwembu, as much as a va ri karhi va tiyisela eku hlanganeni, xin'wana lexi a va xi endla a ku ri ku endla masingita, a ku ri ku endla mahlori. A ku nga ri vakreste hinkwavo lava a va ri karhi va endla mahlori. Bibele yi hlamusela leswaku swikombiso ni masingita leswo tala a swi endliwa exikarhi ka vanhu hinkwavo, exikarhi ka vanhu hi mavoko ya vaapostola. So the apostles, not all of the believers, the Bible mentions the apostles were performing these miracles, and that's how. Now, how do we know that this is the Spirit's work? Hi swi tiva njhani leswaku xana lowuwani I ntirho wa moya lowo kwetsima? I mentioned leswaku they prayed after being released from the time they were arrested, and they prayed to God. They prayed that the Lord will grant them boldness. And when we look at Acts 4, verse 29, we see that prayer, and verse 30, we see it being answered. So, shana vanhu lavawani hi swi tivisa njhani leswaku moya lowo kwetsima a wu ri karhi wu endla matimba, a wu ri karhi wu endla masingita lama? Xo sungula hi languta eka timhaka chapter 4, verse 29. So lexi I xikhongelo xa vapfumeri. Va ku kutani sweswi hosi languta ku xungeta ka vona, ku xungeta ka vanhu lava nga va khoma. Vaapostola a va khomiwile hi mhaka ku horisa munhu na ku dyondzisa rito ra Xikwembu. Loko va khongela ka Xikwembu va ku sweswi languta ku xungeta ka vona, u nyika malandza ya wena ku vula rito ra wena va nga chavi nchumu. They prayed for boldness. Va khongelela leswaku va va na xivindzi ku dyondzisa evangeli. U tshambuluta voko ra wena leswaku ku ta endliwa ku hanyisiwa ni swikombiso ni masingita hi vito ra mani? Ra Yesu, nandza wa wena la hlawulekeke. And verse 31 yi ku kute loko va khongerile, xivandla lexi va hlengeletanaka eka xona xi tsekatseka, kutani hinkwavo va tala hi yini? Hi moya lowo kwetsima. Va nikiwile moya lowo kwetsima leswaku Xikwembu xi hlamula xikhongelo xa vona. Xikhongelo xa vona hi leswaku va endla yini? Va va na ku nga chavi ku dyondzisa rito, naswona ku endliwa masingita leyo tala. So vaapostola va endlile masingita leyo tala, va ri karhi va nikiwile matimba hi moya lowo kwetsima tanihileswi a va khongerile. So a ku nga ri leswaku hi vona va nga na matimba. This was not their own power. This was the power that has been granted to them by God through the Holy Spirit, for they prayed. So va endlile masingita lawo tala, va kota ku endla ni le ka vanhu lava a va ri handle ka kereke. They were performing these miracles also to the people who were outside of the church. So that is how the Spirit's work was reaching to the people. So ntirho wa moya lowo kwetsima a wu fikelela eka vanhu lava a va ri handle ka kereke. Swi fana loko hi ku hina vanhu lava apostola a va ri kona kerekeni ya hina. Endhawini leya ka Mbokota, loko vanhu va ri karhi va ri ku hanyeni, vaapostola a va ta endla masingita lawa vanhu va le ka Mbokota va tisaka vanhu va ta khongeleriwa. Now I need to be careful, or we need to be careful in that sense, because what these miracles meant, leswi masingita lawa a wa vula swona swi hambanile na leswi hi swi vonaka namuntlha.
What these miracles meant, it's a total different thing to what we see today. These miracles were confirming, or these miracles were done to testify to the gospel. Masingita lawa awa endliwa ku kombisa kumbe ku tiyisisa evangeli leyi a yi dyondzisiwa hi vaapostoli. Tsundzukani loko mi hlaya eka verse 30 xikhongelo xa vona xi ri u tshambuluta voko ra wena. I mani wena? I Xikwembu. U tshambuluta voko ra wena leswaku ku ta endliwa ku hanyisiwa ni swikombiso ni masingita hi vito ra mani? Ra Yesu. That is Acts 4:30. So swikombiso leswi kumbe masingita lawa a ku ri masingita lama a ma tiyisisa dyondzo ya evangeli, lama a ma endliwa hi mavoko ya vaapostola. A ku nga ri masingita lawa ya tisaka ku tikurisa eka vaapostola, a ku nga ri masingita lawa ya kombisaka ku tikurisa eka vanhu lava a va ri ekerekeni kumbe va ti endlela swa vona. It was not a business. These miracles were not meant for business, or it was not meant to give the apostles pride. The miracles were confirming the message of the mission, which is to make Christ known. The miracles were confirming the message and the mission. So masingita lawa awa hambanile na leswi namuntlha hi swi vonaka. Namuntlha hi swi tiva kahle leswaku vanhu loko hi vulavula hi masingita va tsakisiwa hikuva va byeriwa leswi vona va swi lavaku. Ende hi tikuma hi ri vanhu lava hi fambaku hi xisiwa kumbe hi nghenisiwa eka swilo swo ka swi nga ri swona hikwalaho ka ku tshembisiwa leswaku hayi masingita wa kona vi ri hayi hala loko i endlisa so ku ta humelela 1 2 3. A hi ti voneleni Yesu Kreste u nikile moya lowu kwetsima eka vaapostola ku endla masingita lawa ya tiyisisaka evangeli, hayi masingita lawa ya tirhelaka swilo leswi helaka, hayi masingita lawa ya hi tshembisaka mina na n'wina namuntlha swilo leswi swi helaka. Loko mo langutisa kahle n'wana na n'wana loko lava masingita, it's all about themselves. Masingita hi malava leswaku ma tirhela vutomi bya hina. Yesu Kreste wa swi tiva leswaku vutomi bya hina byi ta fika emakumu, swilo hinkwaswo emisaveni swi ta hela. Masingita ya yena a ya ku ri ya ku koka vanhu rinoko ya ku va kombisa leswaku hey, yingiselani matimba ya munhu loyi, yingiselani evangeli ya munhu loyi, yingiselani ntiyiso wa Yesu Kreste. So the apostles, when they were doing all of these miracles, also they gained some popularity. They were known for doing these miracles. They were known for doing these miracles because, we'll see as we go on, they were known for doing these miracles because also people kept coming. Verse 15 and 16. People kept coming. We'll see verse 15 and 16, people kept coming. So they were known. Vaapostola ava tiveka hi ku endla mintirho leyi ya masingita. So xo sungula ntirho wa moya lowo kwetsima wu fikelele eka vanhu hi ntirho wa ku endla masingita lawa a ya tiyisisa evangeli. Masingita lawa a wa endla hi vaapostola a ma tiyisisa evangeli kumbe ku dyondzisiwa ka timhaka ta ku pfuka ka Yesu Kreste. Xa vumbirhi hi langutisa leswaku ntirho wa moya lowo kwetsima wu fikelele ka vanhu hi xikombiso xa vun'we bya vakreste. The Spirit's work was reaching to the people through the unity of believers. The unity of believers. And how is that? Still from verse 12, and we'll also read verse 13. So, kutani hinkwavo va hlengeletana erikupakupeni ra Solomon. Vari ni mbilu yin'we. A hi ro sungula hi vona mbilu yin'we hi swona? Hi ro sungula hi vona mbilu yin'we? A hi ro sungula. Hi dyondzile loko va ri karhi va khongela vakreste lava leswaku a va ri na mbilu yin'we, timhaka 4 verse 23.
and 24. In fact, verse 24, Timaka 4, verse 24, it's not the first time that we are seeing believers with one heart. In Acts 5:12, we also remember from Acts 4:24, when they prayed, they were in one accord. And also in chapter 1, we have been seeing the believers in one accord. Now, abarikari ba hlangana erikupakupeni ra Solomon. And also that is not the first time. It's not the first time we see that they were meeting in this place. We see in Acts chapter 3 verse 11. Hi bona va ri karhi va hlangana nakambe erikupakupeni ra Solomon eka timhaka chapter 3 verse 11. Kutani hikuva anamarhela Petro na Yohani vanhu hinkwavo va hlamala va tsutsumela erikupakupeni leri va nge i ra Solomon. So in ndhawu leyi a va tolovele ku hlangana ka yona, so a va swi tiva kumbe a swi tiveka eYerusalema ku va apostola kumbe vapfumeri va hlangana endhawini liya va ri vanhu lava fambaka swin'we kumbe va ri na mbilu yin'we. So the people knew that these people gathered around this place they were gathering in, it was famous, and therefore they were gathering in that place, and people knew that unity was distinct. That unity was distinct. Kuhlangana ka vona vapfumeri na vaapostola erikupakupeni ra Solomon a ku ri loko hlawuleka. A ku voniwa hi munhu un'wana na un'wana leswaku ku hlawulekile, it is separate. Verse 13, exikarhi ka van'wana a ku nga ri na munhu la tiyisaka mbilu ku hlangana na vona, kambe tiko ri va dzunisa ngopfu. I would think that is the most amazing thing about having a relationship with the Lord Jesus Christ. A ni ta hleketa leswaku I xilo xa kahle swinene loko vanhu va languta vutomi bya Xikreste va ehleketa ku ingaku a ni ti voni ni ri karhi ni fita hikwalaho ka ku hlawuleka ka ntirho luwa, mara va ri karhi va komba xichavo just because wu hlawulekile. This is what these people were doing. Hi leswi vanhu lavawani a va ri karhi va swi endla. So when you look at it in verses 12 and 13, all the believers, they used to meet at Solomon's colonnade. So they had a place where they used to meet, and then they were distinct in their meeting, that no one else dared to join them. Although we know that they were highly regarded by the people. That is because their work was separate. Their gathering was unique. Not in terms that now they didn't want other people. No, the way they conducted themselves was separate. And that is not to be of a surprise to us. Christians are called to be holy. For our God is holy. 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16. So their uniqueness, how they conducted themselves, the people outside, because of that, they did not dare to join them. However, they regarded them in a highly manner. Vanhu lava ku hlangana ka vona a ku ri loku a ku ri hlamarisa kumbe a ku ri loku a ku hlawulekile. Swi fana na loko eku ni tiva mudyondzisi wun'wana va nge I John MacArthur. John MacArthur u dyondzisa rito ra Xikwembu lero a ni voni ni ta fikelela leswi a nga xiswona hikuva ni vona ku tinyiketela ka yena. Ni vona ku rhandza ka yena kumbe ni vona hi leswi a dyondzisaka hi xiswona. Vutomi bya yena byi hlawulekile, bya ni hlohlotela, kambe a ni voni leswaku na fikelela. However, na n'wi hlonipha. That's the idea. Ntirho lowu a va wu endla va apostola a wu hlonipheka, a wu hlawulekile. Hikwalaho ka leswi moya lowu kwetsima a wu va fambisa. Hikwalaho ka leswi moya lowu kwetsima a wu va fambisa. So ku hlangana ka vona va Kreste, the way they were so unique, their unity,
That was the Spirit's work reaching out to the people. In ndlela leyi ntirho wa moya lowu kwetsima a wu fikelela vanhu ehandle ka kereke. So they were being esteemed for the miracles. They were being esteemed for their bold work in the Christian community. They were being esteemed as people who were distinct. Can people say the same about us in our church today? Shana vanhu ka Mbokota va hi tiva tanihi kereke leyo hlawuleka leyo rhandza rito ra Xikwembu hi ndlela yo tani leswaku hey na swi vona ku va rhandza rito ra Xikwembu ende mina na swi vona ku rito ra Xikwembu ni pfa ni ri vhakela. Is that how people think of us? Are we separate? Are we holy as the one who has called us to be holy? The interesting part that even though the people or other people didn't dare to join them is the next verse, which is verse 14. How did the Spirit's work reach the people? Firstly, through the miracles. Second, through the unity. Thirdly, through salvation. That is verse 14. Kutani vunyingi bya lava pfumeleke eka hosi a byi ri karhi byi engeteleka hi vavanuna ni vavasati. Even though that other people did not dare join these Christians. Hambiloko vanhu va le handle ka kereke a va nga lavi ku va joyina hambileswi a va hlonipha. God still saved men. Yesu Kreste Xikwembu xi ponisile vanhu van'wana ende xi va ponisile hi xitalo. Those who believed were added to the community. Lava a va pfumela va vuye va hlayiwa tanihi van'wani va vapfumeri. So you can imagine leswaku vanhu a va ri karhi va nga lavi ku tikuma va ri karhi va joyina nhlengeletano ya vakreste. Va ti byela ku hey vanhu lavawani va hlawulekile and a swi hi chuwisi kumbe a swi hi hlamarisi because what do we learn from Acts 5 verse 1 to 11? Hi vulavule hi vukanganyisi. People acknowledged that these people were separate and they were of the Lord. We can see that from Acts 5 verse 5. Last week we talked about hypocrisy and the Lord judged hypocrisy. The fear gripped the men, also those who had it outside of the church. So it does not surprise us. The rest did not want to join them. However, some or those who believed in verse 14 were added to the community of believers. Aswi hlamarisi ku vona leswaku loko verse 13 vula ku van'wani a va nga lavi ku va ntlawa wa vona kambe van'wani a va ri karhi va ponisiwa. It is because of the seriousness of this mission. Ndlela leyi ntirho lowu a wu hlawulekile kumbe a wu ri wa nkoka hi wona, Xikwembu xi avanyisile vukanganyisi bya Ananiya na Safira. And then Timhaka chapter 5 verse 5 yi ku ka ku loko Ananiya a twa marito walawo a wela ehansi a hlala kutani vayingisi hinkwavo va khomiwa hi yini? Hi ku chava lokukulu. Vayingisi hinkwavo va khomiwa hi ku chava lokukulu. Verse 11 again. Kutani ku chava lokukulu ku va kona ekerekeni hinkwayo ni vanhwini hinkwavo lava tweke timhaka leti. Ananiya na Safira Xikwembu xi va dlayile hikwalaho ka vukanganyisi bya vona. Kutani vanhu va swi tiva ku sukisela kwalani ku Xikwembu a xi le ku tlangeni ndhawu leyi. Xikwembu a xi le ku tlangeni xi kona. Vanhu se va sungula ku tekela ntirho wa Xikwembu emahlweni ku no, we can't play there. However, as much as they were having this fear that has grasped them from Acts 5:5 and 5:11, as much as this great fear seized the whole church and those who heard about it, verse 14 talks about those who believed were added in the number of the believers.
It is not surprising that today, the great fear of the Lord, it is the same one that saves men. And it is the same one. It is the same one that has people thinking, oh no, I do not belong there. However, I want to encourage you today. Ni lava ku mi khutaza leswaku Xikwembu hi fanele hi xi chava. Bibele yi ri masungulo ya vutlhari eku endla yini? Eku chava Yehovha. Yes. Hi leswi hi fanelaka hi swi endla. Naswona hi fane hi xixima Xikwembu hi ku xi chava hi ndlela leyi, kambe hi fane a swi vuli leswaku a hi fanelanga hi tshunelela hikuva Xikwembu xi lava vuxaka na hina. That's why eka kereke leyiwani eka verse 14, hambileswi van'wani a va nga lavi ku va joyina ku sukusela eka verse 13, yi ku exikarhi ka van'wana a ku nga ri na munhu la tiyisaka mbilu ku hlangana na vona. A swi vuli leswaku xichavo xa Xikwembu xi fane xi hi sivela ku va hi va Vakreste. Because verse 14 yi ri kutani vunyingi bya lava pfumeleke eka hosi, vanhu lava a va ri karhi va dyondzisiwa rito ra Xikwembu, these people were being taught about God, and they saw how God was present in their ministry through the judgment of Ananias and Sapphira with their hypocrisy. So God was using that. God was using that through the Holy Spirit to reach out to the people. Xikwembu a xi ri karhi xi tirhisa molo kwetsima ku endla mintirho ya masingita, ku endla mintirho ya ku ponisa, ku chavisa, ku kombisa leswaku ni kona. So vanhu va ponisiwile lava pfumeleke kumbe lava dyondzisiweke rito ra Xikwembu. So verse 15, i vanhu lava a va ri handle ka kereke. Verse 15 talks about the people outside of the church. Va ko va tisa lava vabyaka emintsenzeleni, va vekiwa etinhlakeni ni masangwini, leswaku loko Petro a hundza van'wani va vona va ta funengetiwa hi ndzhuti wa yena. Ni vanhu lava a va ri amatlhelo ya miti ya Yerusalema, hi ndlela yin'wana loko ku ri ka mbokota a va ta ku vanhu va le ka Xivuyuni, Bokisi, Chavani, a va ta va ri karhi va twisisa kumbe va tiva mhaka leyiwani. Va tisa vanhu leswaku va ta horisiwa. Ndlela ya ku horisa kumbexana ndlela ya masingita lawa a ku ri ya ku tiyisisa evangeli. All this was pointing to the gospel. The miracles were pointing to the gospel, unlike the miracles of today in our world. So leswi swa hi tsundzuxa leswaku ntirho wa moya lowu kwetsima a wu fikelela ehandle ka vanhu kumbexana a wu fikelela evanhwini. Hambileswi a wu tirha ekerekeni a wu fikelela evanhwini. As I was preparing the sermon, there were other commentaries talking about this may be one of the passages which is debated, because other people are saying, well, verse 13 talks about other Christians not joining the apostles. And others talks about it is the people outside of the church. I believe the Bible helps us when we think of Acts 4, verse 21. When we read Acts 4, verse 21, talks about as much as Peter was arrested, verse 21 says that after further threats they let them go. They could not decide how to punish them because all the people were praising God for what had happened. So people knew about what Peter and other apostles were doing. So the people outside of the church knew about this mission. And as much as God was present in terms of judging those who were hypocrites, others were fearful that, oh wow, I don't want to be part of that people. I don't want to be joining them. However, those who have heard the gospel, those who have believed in the Lord, they were being added to their number. So I'm thankful kumbe na khensa leswaku Xikwembu xi tirhisa rito ra xona ku hlavutela rito ra xona. We don't need our
necessarily our intellect to put in the Bible to analyze God's word. The Lord helps us with his word. The background gives us an idea of what really happens, or what is happening between verse 12 and 16. So the mission was reaching to the people through the Spirit's work, through miracles, through the unity of Christians. Although they didn't want to join them, but then they regarded them highly. And therefore through salvation. Those who had the gospel were saved. Those who had the gospel and believed were saved. Bapfumerile evangeli kutani a va ri karhi va engeteleleka hi vavanuna na vavasati. A ku nga ri na ku ponisiwa van'wani va sala, a va ponisiwa hinkwavo rimbewu hinkwaro ra vaxinuna na vaxisati. So as we conclude our sermon today, we come to acknowledge that the crowd's expectations show the attention the apostolic work has drawn. So leswi vanhu a va ri karhi va toloverise xiswona, hi languta hi laha ntirho wa vaapostola a wu dumile swinene. A wu dumile swinene. Hi laha vanhu a va tisa vanhu va ta hanyisiwa, va hleketa leswaku loko Petro a ri karhi a hundza, ndzhuti wa Petro wu ta khumba un'wana wu n'wi horisa, a swi nga vuli leswaku Petro i matimba ya yena. Kambe a va ri na moya lowo kwetsima hi ndlela leyi kulukumba ku kombisa leswaku Xikwembu xi na vona. Ku horisa a ku nga humi eka Petro, a ku huma eka Xikwembu lexi nga va nyika hi moya lowo kwetsima. So ntirho lowu a wu fambisiwa swinene hi matimba ya Xikwembu hi moya lowo kwetsima. So we can see how this summary gives a glimpse of the divine power working through the apostles. And so as Christians, we should strive to adorn the gospel by our behavior. Hi fane hi tiyimisela tanihi vakreste leswaku evangeli leyi hi pfumelaka, hi vulavulaka, hi ehleketaka a yi fambelani ni mahanyelo ya hina. Leswaku vanhu va le handle ka kereke kumbe lava nga siki va Kreste kumbe lava nga siki ku va vapfumeri va ta kota ku va yi appreciate kumbe va ta va na kota ku va na xichavo eka yona. 1 Timothy 3:7 and Titus 2 verse 10. Timothy yo sungula chapter 3 verse 7 and also Tito chapter 2 verse 10. Tahlaya Tito chapter 2 verse 10. Tito chapter 2 verse 10 yiku ayi vulavula hi ta mikhuva ya makhumbi kumbe hi ta mikhuva ya vatirhi. Titus 2:10, I'll just read that only. Va nga yivi nchumu kambe va endla hinkwaswo hi ku dzuneka lokunene. Va ta dzunisa etimhakeni hinkwato dyondzo ya Xikwembu mukutsuri wa hina. As we are living as Christians, our life carries a lot of meaning to the people who are not believers. Is the word of God being despised because of our actions, or is the word of God being highly regarded because of our lives? The apostles' lives were being regarded. Although people were fearful, but they were being regarded. So at the same time, let's remember that we will not be surprised that Christ's sweet grace hinge hlamarisiwi leswaku tintswalo ta Xikwembu leti ta kahle ta ku twela vusiwana. We will not be surprised that Christ's sweet grace, which attracts the elect, frightens and threatens those who desperately cling to their independence. Luke 8 verse 37 to 38. A swi nga hi chavisi leswaku hi leti tintswalo ta Xikwembu. Tintswalo ta Xikwembu leti ti kotaka ku koka van'wana eka Kreste. Lava va tshembaku eka ka mintirho ya vona leyinene, tintswalo ta Xikwembu a ti ringanelani. Tintswalo ta Xikwembu ti va
tlhentlherisela endzhaku kumbe ti va tlhentlherisela ekule. Luka chapter 8 verse 37 and 38. So I khutazekeni eka siku ra namuntlha to know that God is faithful. Xikwembu xa tshembeka eku tirhiseni moya lowo kwetsima eka vutomi bya hina ku vitana vanhu va ta eku ponisiweni. So Mr. Khani a va ri karhi va vulavula leswaku n'wana i va vutisile leswaku xana munhu i ponisiwa njhani. I mean verse 14 talks about vunyingi bya lava pfumeleke eka hosi a byi ri karhi byi engeteleleka. That means lava a va ri karhi va dyondzisiwa a va ri karhi va ponisiwa va ngeteriwa ekerekeni ya vapfumeri. You want to ask such questions. You want to ask, how can I be saved? Hi lava ku vutisa swivutiso swo tano leswaku xana ni fikisa ku yini eka verse 14 loko moya lowo kwetsima kumbe ntirho wa moya lowo kwetsima wu fikelele eka vanhu hi ndlela ya masingita, hi ndlela ya ku hlangana ka vakreste, hi ndlela ya ku ponisiwa. Xana ni ponisisiwa ku yini? I Yesu Kreste ntsena loyi a kotaka ku hi ponisa. Naswona loko hi ponisiwile ha fanele ku hanya vutomi lebyi byi fambisaku evangeli, hayi lebyi byi endlaka leswaku evangeli yi sandziwa. So hi ponisiwa hi ku tshemba ni ku pfumela eka Yesu Kreste leswaku i fele swidyoho swa hina, i tekile hinkwaswo leswi swi nga swa vudyoho bya hina. A hi ponisiwi hi ku lulama ka hina, a hi tshuki hi ponisiwile hi ku ehleketa leswaku hina hi ngetele swin'wana eku ponisiweni ka hina. Hi ponisiwa hi Yesu Kreste eku pfumeleni eka yena leswaku vutomi bya yena, rifu ra yena, ku pfuka ka yena hi swona leswi endlaka leswaku hina hi hlayiwa lava lulameke emahlweni ka Xikwembu Tatana. Varoma 3 verse 24 and 25. Ingaku Xikwembu xi nga hi pfuna eka siku ra namuntlha. A hi khongeleni. Hosi Tatana, hi rhandza ku mi khensa leswaku rito ra n'wina ra hanya, rito ra n'wina ri na matimba. Loko hi tivisiwa hi timhaka ta leswi rito ra n'wina ri nga endlaka swona van'wani, rito ra n'wina ra va chavisa, van'wani rito ra n'wina ra va koka. We do know, oh Lord, that this is the same word that can harden the hearts or soften the hearts. We do pray and seek for your face. We seek your throne today. We seek your face today, oh Lord. We seek you, Lord, while we may find you. That please save, and save our relatives, our friends, our families, members, our loved ones. Ponisani lava taka eka n'wina hosi va ri karhi va lava ku ponisiwa. Va nyikeni timbilu ta ku hundzuka, mi susa timbilu ta maribye, mi va nyika timbilu ta nyama leti kotaka ku vona Kreste, ku saseka ka yena hikwalaho ka leswi hosi a ti nyikelaka. Ha khongela Xikwembu hi karhi hi titsongahata leswaku n'wina mi dzunisiwa. Hi khongela leswaku hosi mi ta hi twela vusiwana eka siku ra namuntlha hikwalaho ka ku tiva leswaku ntirho wa moya lowo kwetsima wu fikelerile vanhu ehandle ka kereke hi tindlela to hambanahambana. Xana i ncini leswi hina hi fanelaka hi swi endlaka tanihi kereke ku fikelela vanhu lava nga kona lava nga twisiseki evangeli leswaku va yi twisisa? Hi pfuneni hosi leswaku loko hi nga ri ku endleni leswi fanelaka hi ti anakanya, hi hundzuka, hi tirha ntirho wa n'wina. Hi pfuneni hosi leswaku ku tshemba ka hina ku nga vi eka mintirho ya hina, ku tshemba ka hina a ku vi eka n'wina leswaku mi ta tirhisa moya lowo kwetsima ku endla ntirho wa n'wina etimbilwini ta vanhu. Ha khongela hi ku titsongahata ha Yesu Kreste. Amen.